Nganya papasagi aja lalo tatutu ibu juta kongka kopuraki mabor na menre bore aja tatule malay siratu na patilaw baraka na nabitta tasuro buraiki ilawi barakanya rosalawae nanca jipa bura lori watakale yana riasal nabitta isuro buraiki manupi biasa kuya tidak selamanya ku pakai wala wirid mi biasa tak dekapitu mi baca tapi ya ku pakai itu diminta baca 30 atau 33 tapi yang masyhur itu 30. Iya ko pure mangaribi biasa baca tak katalu, pure masa paja subuh baca katalu. Ya ko deno koro biasa koloro baca katalu. To di waktu duha baca katalu. Dena talu puluh talu, ya malka pimatu, mimpi pake milodo khusus nape baca talu. Kata tu pak dongang kau runtuh ko tu samudra al-Fatihah. Ya kung kairite ite ka makalileo na karena musibah atau kabakara ge kecelakaan ge ang kanu makalileo na pigaw langsung dibaca alhamdulillah aja lalu gaga inramu aja lalu ga papinramu mu mate. Apa inrang papinrang pada dia mutang suruh. Itu salawa ibu, talu metu isana. Dek gaga amala ngokolino dua jalur na, kecuali salawa. Ya talu isana, aga jalur na. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, ibu-ibu muslimat dan keluarga besar bersyukur dan seluruh tamu undangan mobil khusus Gurunda Bapak Rokandes Haji Yahya Bi'alwi selamat datang Ibu Ketua. Iya. Alhamdulillah napasita rupa ki kung Allah Ta'ala hilalan na yon rama sa ginewe malasamuro tangkalinga Bu. Ay, wasan din naman sa lusuroy apa hindi lang mala speaker o pondok ada speaker besar di sana. Jadi iro idi angkay hadere okwe pertama na puranilaw dongang alina tomotota pusuku beserta dengan keluarganya. Iya rusitongan na pak dongang ngelok ko tau matewe pasidak katu. Makanya kita di Nahdlatul Ulama itu dena paja ikiri ngapateh atau panrita. Ikiri ngapateh wali. Ikiri ngapateh guru-guru tak. Nasaba iya naro pasidak kata loko keluarga loko tau matewe loko guru-guru tak. Apa iya tuh pak dongang pak Bu pas sidakah iya tuh kok agamanya maka dai pas sidakah ko pak dongang ya ko maka dai impak napai waramparang jadi aja tak kadai ya pani sidakah itu matewe na reko to mas sumbang de Fatihah ibaca pas sidakah ya tuh iya riu usahakan ni paling magampangnya Fatihah iya naro pas sidakah ina tuh ampai ko maka dai as-sadaqah berarti umum. Ya miko makadai impak waramparapa. Makanya itu ayat makadai masalul ladzina yumpikuna. Jadi ya kok impak pasti dah kamato tapi makadai impak nasabah itu adalah harta. Iya miko pak dongeng sikiri joka-joka lori decenge tuda-tuda rilana manuma decenge pasti dah kemana. Bahkan angka sampaja nasa nabita pasti dah ka sampaja sunnah duha. Dua neraka sampaja sunat duhana sanabita pasidakana watakalewe apa iya tu idi watakaleta kaluratu 60 na letokna pada jumlana aswelalan si taunge iya jadi pada jumlana aswelalan si taunge pada to jumlana bukun na bembe yana tu ampai bembe na pake tema hakika. Pas sidakana ananae kuya kekaiwi tulang-tulangnya itulah kambing jumlahnya. Idi pas sidakana watakaleta na pinrangi pongalata taluratu na pulona sampaja sunnah duha. Nah itu. Jadi ya tiasange pas sidak katanya di bawah makanya tuh kok macara maka saya berusaha semaksimal mungkin untuk bertawassul. Istilahnya ikiringan ngipateha tau pandrite guru-guru tamanang ya tona ropas sidak kata. Iya.
Ya, makanya ditapunilah jami'il ulama'i min ahli sunnah wal jamaah. Ya kotomelo umum maknabani ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat nalamanan nih al ahya'i minhum wal amwat. Ina tu ampai saya di NU hakul yakin. Nah, sebab namo mate kak matu ena rekong kasih pacarama pole NU na baca yerong kasih pasidak kay lolongan. Jadi dia tu NU ko macarame dia na siaga jamaah apa namo dia nalo ilaw do ngato. Iya. Namo dia na hadir ilaw do ngato namo mon romi bola na matinro tetang kapak do nalolongan. Iya, jadi itu kuncinya. Sebab pas sedekah. Cuma ya ko hadir ki mako insyaallah. Apalagi ne carata memauluk ki. Iya rona bitta Pak Bu. Perlu ku sampaikan. Jajiwi 10 2 Rabiul Awal as-susining subuh. Mati 10 2 Rabiul Awal waktu duha. Jadi si caweka waktu matena si bawa jajinna. Subuh na jaji pura subuh. Kemudian menjelang subuh. Kemudian waktu suruk naliwas suruk cede tama duha na mati na bitta. Iya. Jadi Iyaro nabita iperingati kelahiran. Nah, makanya sebenarnya tuh ko makadaki haul etannya peringatan kematian. Ko hakikat tasawuf. Ko pat tasawuf ko makade haul tanya kematian. Tapi menghidupkan orang yang mati itu. Nah, ya ko peringatan haul ipatuoy iyaro tau mateta betungan na sipak-sipak na ipatuo. Pasap-pasan na ipatuo. Iyaro dihidupkan kembali. Ya narona nang kamakadang katupasan na makoy. Makanya wasiat itu penting. Na sabab iya na romatu na rampe wija-wijatta kotomate. Na haul kangi makadawe to moto kuriolo ang kapapasan na makoy. Itulah kenapa wasiat itu penting. Iya. Na mode na jalan kangi jolo anak tak. Tapi ko pura ki berwasiat. InsyaAllah angka na rampe matu mak dimondri. Iya na tunang katau pandrita itu makada kotolo bola na gurut tak. Makada to melo milau baraka. Nah, betul kan tolo melo milau pasang-pasang. Apa ia sange baraka amalia. Ia miko darajat pak disangang. Makanya tu ayat makada yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ia komeki yakka darajata pak disangang. Tapi ia komeki lolonga baraka wirid. Si salah. Jadi namo maga tanre na sikola na tay namo kesiaga kan dapat disangana darajat na miyaka. Tapi ya komeya le baraka mesti wirid yang istiqamah. Namo poto de gaga sikola na tawe komakanja iwirid na lolonga baraka madodo mi darajat na. Itu adonya. Jadi dua. Jadi usahakan ini. Nah kita di Nahdlatul Ulama itu jokka-jokka dua. Ini beriringan. Ilmu dengan wirid. Iya roye. Jadi usahakan ina tu nakal tolong milo baraka. Ya mima kokoa berubah. Ya rona sange baraka tanya amala mapoto sih. Mas selfie na sange baraka. Berubah baraka ibita makokoa. Pak Yero ko joka-joka kanang kana sabay jolo ustaz mala baraka. Mataja na roaga rumatu nilaw. Maybe pe mapoto. Iya. Madodola na baraka makokoy. Iya na roka pampay makadatan dingi baraka pak mancaji poto mana mani. Iya. Mestinya milau ki amalan. Makanya saya tuh ceramah diwasiatkan mursyid kami di Tariqah, kemudian guru-guru tak usahakan inang kenal tay nak baraka. Jadi aku makade baraka berarti angka amalan mesti meling. Nah, iya. Jadi usahakan ini narona bita luar biasa Pak Bu, luar biasa. Saya kadang itu menangis ketika membaca hadis-hadis Nabi. Iya, ya nanti sampai macarama Kak Bu, Pak Bu jarala da utapui neraka. Iya, iya. Waktu itu bilang utapui neraka, apalagi maka datang merenaka. Pak Pura baca hadis upasi pulungi lau sapa ijolo ya rokenroi pas sabaran na wadingi tama neraka lau catak mana ngiron ropa calangi napa usapa mana hadis na aga ji patulun na nabita ko hadis tentang ipatamana te neraka angka mana pakuragana nabita angka mana idi na tumakun rai manasa apa maka dia nabita maega isa na neraka makun rai
aja masalahnya majanya wata makumi matui nasaba 50 perbandingan na arone makunrei na pakamat lino. Iya, 50. Yang kata riwayat maka dapat 10. Jadi dena kama lino na rekode na 40 banding 1 atau 50 banding 1. Iya. Aja na je tuma belok ko na bawah siaga makunrei na siaga meroan. Iya, mamul nih. Iya. Jadi ya ko makadai mega makunrei cocok nih. Nasaba mega memati jumalana. Iya kan? Iya ko pada misalnya makada sisap bu arone na 50 patu sabu makunrei na papada. Ya kan makiro. Jadi ya kota meci dia ronewe berarti ia rumah kunri 50 napai mega meman itu. Makiro ya tu ampai aja tamasara maka dewe mega gaya gari makunre kula neraka mega memang. Iya, mega memang. Tapi nasabak mega jumalata. Insyaallah apalagi kau muslimat insyaallah. Iya tu ya ampai Pak Bu pasangnya pasangi karena sebab di sini ada dari jamiah muslimat, ada tetangga, ada dari ini. Upasangi kita yang dari NU aja tapat tu kiringan ngipate hawali. Iya kodena wali ta ko kampote wali ko polisi salatange wali ko Jawa iya na ropae si Abdul Qadir Al Jilani, si Ahmad Ar-Rifai, si Ibrahim Adasuki, si Ahmad Al-Badawi. Iya na ropaero. Iya. Tapala mosan na to? De. Iya. Sultanun Aulia, si Abdul Qadir Al-Jilani, si Ahmad Ar-Rifai, si Ibrahim Adasuki, si Ahmad Al-Badawi. Magu suruh ki bacangi Fatihah nasaba iro tautamay suruga Pak Bu angka megega jalur pamase pong Allah Ta'ala hak prerogatif na angka jalur syafaat nabitta hak prerogatif na nabitta angka jalur ulama ada jalur ulama para aulia itu ada jalurnya bisa memberi syafaat iya naro tapi si sumpung kemudian iya na tu ampai nak kada walupai mi bawero angka mana mo gajero kalender NU na kamana na ke Papa Ruding angka mana lo angka dia pagaga walupai bawai tabe lo kita le kue pondok ka oto kuncing oto iya kami tamo pa jadi magi wakada takiringan nasaba jalur tapi iya ko syafaat kami nama tandre bebu syafaat korang. Dia nagacau tandre syafaat korang ni. Usapa ko kita na penjelasan atau pandita. Ina sapaka manang atau pandita. Ulama hakikat, ulama fikih, ulama hikmah. Sapakai dia gacau tandre syafaat na korang ni. Yase ina syafaat na nabita. Apa iya nabita o ko pinaraka umma na natama malay. Iya korangnya dia memato na patame naraka tahu o kolala kuburu mewa memato korangnya iya na tunang kokone na podangi malaikat makada aja lalu mucal ya tahu apa na palaka angka ka o kutilalan na na tu suratul mulk makada tapi iya rotai paboto cuma iya korewa ipole boto dia na tinro ko dia na baca suratul mulk gang kenapa lah na iya naron pasabaran na pasalama makade suratul mulk angka kailalan na makade malaikat na paboto iya nakada cocok ni tapi toli na baca ka makade wat di mo mucalla pasuka malapor ko po Allah Ta'ala makade po Allah Ta'ala podangi aja na mucalla jaminan na po Allah Ta'ala di na pulok ko nabita syafaat Al-Quran dan rahmat Allah iya yana tu ampai tahapala iya suratul mulk yana tu nakana nabi ta surah al-munjiah barisai dari asap kubur ya sejarana tapi dewa kada boto ki tapi tabaca ya deh makada mak paboto lagi tau orang muslim yang fasik lagi na les syafaat korangnya na sabana apalagi na idi deni jama makwero iya akarano ki aja tamasik lang neraka aja neraka wat di memang mo supaya termotivasi ki tapi de aja na tolah di lokor iya yana tu ampai o kota reka ko makade yaumil akhir ternyata surimun na masuk tania
Komaka de yaumil akhir aso pacapuratu to kolino. Yaumil akhir kubra itu nanti kiamat. Kalau yaumil akhir sugra kolino. Nah sabang hadis Nabi makna man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Berarti capana tu ngalino patentui. Itu juga nama-nama ini. Iya tu nakada. Iya nama kanja mo aso pacapura mo kolino makanja iya matanga mo salama no lomonri. Tapi ya noko tu masalah jamu ko lomonri. Ah iya na tu ampai namo to melo matinro ipakanja kitu sikiri ipakanja ki pak dongeng so akangi baca la ilaha illallah. Ya cuma ko patareka ko tu kita na ba anom iya kola ilah le baca, iya minai baca biasa na rekoto mega makoy, tapi aku toko na kamara jadi diladai. Ladai. La ilaha illallah. Ladai. Apa iro angkat tu ayat, iya tu ayat dena baca lahire. Na tafsir isyarat minala kega. Angkat tu idrib biasa kal hajar. Tahu? Lai suroi mak bampangi tongka na oko batue. Tongka itu adalah alat untuk berdiri. Yang berdiri itu adalah tauhid. Sedangkan batu itu adalah kalbu. Lai suroi mak bampangi ro kalimate oko atie supaya pampajarat min husnata asyara aina asyarata aina. Jadi supaya masuk 12 mata air. Apa 10 tu 2 kotak nakal bueh. Ya naroko melo ipasura ilmu hikmah, melo masuk ilmu hakikat, ya bampangnya ro kalimat la ilaha illallah. Pada kong kabatu malopo, na makaddo, na palu-palu mitate-tate kang makalami la ilaha illallah. Ide narapa itu. Ilada. Yan na to nakada la ilaha illallah. Ya tate kang yero. Ilada supaya dia terbuka. Nah, iya, itu kalau di tarekah. Iya, jadi dia mereka go papahangi ki sangka kamama tu tau tangkalinga masih kiri nama rajala da sadana la ilaha illallah maka magabawan makitu napai natate supaya kalbunya itu bisa memancarkan nur ilahiyah. Pada lekba wattunna pangulutan Nabi Musa isurut tatte irobatina sabak makie apalagi sarang makokoto iro Nabi Musa serangi milaudong si bawa umat na supaya bosi tapi dia ni paturunga bosi nabi yang mengilaudong nabi iya sifat bicara langsung si bawa puang Allah Ta'ala naturungi malaikat naturungi wahyu tahu napa ni tahu ijagai nilaudong bosi dia ni aleng apalagi ko Ustaz Yusuf maka bela iya Nabi Musa na milauhe na dinialing. Tapi agay podangi tania bosi surong isurong mitatate kang itongka na kubatue dari batu itu berpancar 12 mata air. Iya. Jadi iya cocok matiro ka Pak Bupati di. Desa Bakdena no bosi na surete makbor. Mata air yang muncul itu memang itu sudah istilahnya riolo panariolo ng kami jalur makor makala aja mo marharap bawa bosi pole langi engkato tuway pole yawa iya jadi iya kode na turu bosi ilodongi aja na matibungi lodongi na aja na matibungi tapi papakai ingatnya, papasangi ajak lalu tatutu ibu juta kongkah. Kopuraki makbor na menre waebore aja tatutu ibu juta. Angkahat desa na tunabita. Orang akan saling membunuh hanya karena memperebutkan air di akhir zaman. Siwunu tumatu tawe gara-gara wae rinung. Malnawa-nawa kak kadamagi ronang kamana mobor nate. Ia menaulolongang imakada ia na dena tulis tiri dena gadi namo miso iwae aga mena na pigaw tau makbor pekko ni cara na may malay wena bujungnya may mato maniwat diala wena nasa baitimpay kan itu had desa na nabita
Jadi ya kope makanya natengi nabi ritama kotai ko pole rawatue kita disuruh lari ke desa-desa karena itu yang paling aman. Maka dah kak cocok tu ye nasabau ko mi kampung yang kabung ya ko kotai di nagagabung. Itu jadi itu Rasulullah mengajarkan. Engkau tu nasuruh ki taruh andre dan makanan yang paling bisa bertahan lama itu cuma kurma. Iya ko karoma ikaloko namo 10 tau tahat tu. Iya ko durian ikaloko dia nagan nasi tau makapan nih. Itu iya warna bulu manukan nih dia gaga tapi memang karoma dan di situ saya mengatakan dia memang tahu Pak silele pitu kampung yang nalawi karoma napa di pole ya sange kiam jadi jamu ta maselang tapi aja mau tanu Pak angka cik di hadis uruntuk ko kita ko boleh baca-baca ensiklopedia di Nabi maka oh cocok iya maka dia na ko kamaralino macawela da ya ko dia nagaga bembe salamang kamu pa bembe jamu ta maselang iya may gaw pa bembe ko maronging iya may gaw pa ya mi kotat den ya bembe nasa Nabi tadi nagaga de mi matona na melo po ngalatala kung kaatan na jaju kolino iya iya apa kako ma jaji bije mahake kata itu siaga bembe gere korone ka dua iya nata sitau napa di ngima gere bembe apa ko jaji bembe sitau napa di gere na iya nana soso jaji mana cha capur bembe iya na siaga mindo bembe na siaga kan na tau mi mana cha capu iya na tak dua je ti gere langi tau sukurange langi rotolotange kole ma gere bembe tamakai ka ya mana cha capu. Nah, padahal tas sitau pala bina pawa digere. Tidak habis-habis. Padahal tuliandre tuligere. Magi roswe makai gana na coki makai gana na mana cia mai gana itu kamandre. Nama gere. Nah, itu memang karena sudah diatur kehidupannya oleh Allah. Ya, jadi itu ya nak kada yang tak dene bembe. Nama dari kumata liponga kakak bembe na samay ka lakay dito. Kutu enre kang ngelalang enre kang onre lima surah bembe. Itu kat surah baik kan nasa bembe ustaz may ka Padahal soso tema gere bembe na. May din micapu na tasitaw na pawat di gere iya. Iya, dia nak kada jaja sewa di ni be gere ko baca dia cocok. Sitaw pa gitu kan. Jadi itu kuncinya. Jadi aja mau tamaselang. Iya. Tapi memang angka yasa mapatika. Nah, makanya orang pe makanya ye di punai bung aja tatutu. Iya, taruh ni monrokoro buta. Iya. Aja tatutu Pak Mega tu tahu natutu biasa bunda. Iya, natutu makanya ide ni pakai kamu bor natibun nih. Ah. Iya. Mega ni tutu ibunda nama Ruka. Iya. Iya. Kemudian iyaron na makadaka makko manibatena nabi tajagaiki may gamoto la lang salamaka bu aja nasi ditolak tapi iya kong katau na kada nakapui si rupa makanja sa tapi iya ko yulle mula manangi makanja idi manimatu ke kana nakke dangi ki pintun na suruga nakke dangi ki aja na pintun na neraka makke dangi ki pintun na suruga sahakang ina pintu na suruga make dangki jalur pamase po Allah taala hak prerogatif de murusir betul ngana dia nawak dinaganggu guga teh makanya ketuko hadis qudsi maka dia nabita po tanya aja umatku ye maka dia po Allah taala atahku Muhammad maka dia patami suruga na sabab pamaseku engka si tau pole maka dia po Allah taala ni gaya Muhammad maka dia nabita umatku po maka dia po Allah taala patami suruga na sabab syafaat. Jadi itu kuncinya. Makanya itu tahu pandita malah ada napa sepesangan salawat eta pakanjaki. Pelai ko macoconi umur 50 nilai yasik salawat eta pegai. Iya, aja na kurang sisa bu salawat seso. Salawat Jibril na tapake maripa-ripa sallallahu ala Muhammad. Ya mi ko nampi ni lasa eta baca tu salawat tibil kulub. Pak Burai itu kutule malai siratu napatilau barakana nabita tasuru buraiki. Ilawi barakatnya Rosalawae nancaji Pak Bura lori watakalewe. Ya nariasan nabita isuro buraiki. Jadi ya pelak menemu to. Nah kilo-kilo ngah muslimah eko. Iya. Ya kota baca jamu tak kilo-kilo ngangi akaraban ni
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maka njak mi kuy baca salawat istighosah jolo. Yaitu istighosah supaya tembus sifat dongetak. Salat istighosah itu as-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Iya. Apa lagi nih? Salawat istighosah asalnya. Iya. Memang ipake mi mangilau. Ibaca ke 30 ya roh. Angka tawi riwayat maka 33. Jadi dia nak kada Allahumma salli maka dami as-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Kado-kado tak di mana morong itu. Iya, itu salawat istighosah. Manupi biasa kuya tidak selamanya ku pakai. Walau wirid mi biasa tak dekapi itu mi baca. Tapi ya ku pakai itu diminta baca 30 atau 33. Tapi yang masyhur itu 30. Iya ko pure mangaribi biasa baca tak beketelu, pure masa paja subuh baca ketelu. Ya ko deno koro biasa koloro baca ketelu. Atau di waktu duha baca ketelu. Dena 33. Ya malka pimatu mepi pake milodong khusus nape baca 33. Iya mi ko masih sakit angka gaga yuru na ciana selesai dia to nagaga me pembantu ta baca ni rona pakai milodong. Iya, insyaallah. Itu kuncinya. Ada saja jalurnya itu. Nah sebab angka matoje itu jalur wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah nigi tau mak buasew walau ripong Allah taala yaj'al lahu makhraja. Ipalappa ipole risinin nasusana. Maka jaro jadi akong kasusata buasew ki lo ripong Allah taala tapi napalayolo ripong Allah taala wa may yattaqillah buasew ki napai palappa iya. Layolo ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi angka tu dalle ya lengi orang yang bertakwa itu. Jadi itu jalurna dalle telu tu pembagian na dalle. Angka dalle melalui takwa. Tapi angka tu matu dalle ya lengi tasib. Dia tahu ilo moyang dalle na pokok naga gina jama boto ipakanai maso bisi malolongangi mak balu sabu-sabu ingka mabassa dalle na lolongang. Tapi aga ketika orang mengetahui sesuatu yang haram tapi dia menganggap biasa kemudian dia tinggalkan itu, maka Allah akan bukakan pintu itu, pintu kemudahan. Pokoknya bukan manang. Karena dia sudah lalai itu, ibu karam, tapi aga nanti ada waktunya Allah langsung mencabut. Sampai dia kebingungan. Itu ayat. Iya. Jadi ajak tanu kong katita tahu maka doe pe ko je carana ya anu rona anu masalah na jama lomo paje dale na tapambalyo to mak bola ajak tanu. Angka watun na mati itu tak pernah cabut pong Allah taala. Lebih masus sapine to kasih. Iya. Angka sebelum nadapi watune rokong ka jame ta papisau. Nah sebab iya namanya makoko nah saloje umrah. Iloje makai ganuna ajak motan. Tapi ketika Allah ingin memberikan hidayah, magana jana ampe na Abu Bakar sebelum tama sallam. Magana jana ampe na Umar sebelum tama sallam. Iya, magana jadi biasa-biasa mo pa. Iya lalo Umar tau matampuhan na botor. Nasa sewatan na makunray nagatang yana na masu apa dia nulit tajang ya sira ulang magana sipa na ya se pinasipa ulo kolo kan itu makala ulo kolo tapi magai itu ketika dia belum Islam. Jadi ko po Allah taala melo malingi hidayah taside tau de ya ti di ampai umat na nabita de itu nang kana malakna tapi milau domi ya kong katita no makaliliang po talingi hidayah tapalapa ka si bawa bija-bija ko pole anu makwero ilo dong
aja tak kedui nyama pejayaan rumah motor baru anu mi zaman na wali na cucu aja tak koro tilau dong ngina lolong hidayah. Iya. Makanya itu man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi fa illam yastati fa bil lisani fa illam yastati fa biqalbi. Dzalika ada'aful iman. Manasakan ya kumita ko kamungkaran rubah dengan tangan. Ya ko anakmu nawat dimo, ya ko punggawa ko nawat dimo, potong. Makanya Pak Menteri Pertanian itu pokoknya deh merubah dengan tangan. Ya nangka korupsi langsung pecah pajak kok. Iya itu gitu. Sebenarnya itu hak desa na pakai. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi, langsung 5 mau pakai karena kau punya kekuatan. Pak pisau ya tuh. Pak Pura nih pengajarin kemana nih undang-undangan ada memang ingat papa aja makatan di jabatan. Selesai itu. Kemudian kode mulai pabilisani ampar nih. Iya, peringerang nih. Maka tuh galala ma peringerang wadingo ko Facebook kalau mitau ki podangi ko Facebook oke komai itu iya kode tulai maka de pabi kalbi illau dongengi yana riasa ngati illau dongengi. Jadi itu nang kanilo dong maja illau dong ini le hidayah. Iya. Engka tahu tu pak dong kau runtuk ko tu samudra al-Fatihah. Ya kung kai irite ite engka makalele na kanna musibah atau kabakara ge kecelakaan ge angka nu makalele na pigau langsung dibaca alhamdulillahilladzi afani mimma abdala khairan katsiran wa fadala katsiran min mahlaka tafdila. Ia ru baca supaya de na kanna ki ia ru anu pada na kanna ngitawe. Itu yang dibaca. Taplak nih. Yang kalingan nih. Iya. Jadi itu anunya. Makanya ukuilalan agamat insyaallah. Makanya ro nabi ta pabu makada kaona syafaatna hak prerogatif khusus. Dek to sigaga nabi. Ya keistimewaan pada nabi tawassarafa wa darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan lillati wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Sujuk memato nabi tamilawi. Nah, paisuro ko po ng Allah Ta'ala tokong nabi bisa memberi syafaat itu karena 2. Yang pertama karena sholat tahajud. Iya. Jadi itu sampai jat tahajud ko nabi tawaji jadi aja tahira kong kokoh desa maka dah pura nabi tamat tahajud loro aja tahira nga nasabak na dina jamai tahajud naro denoto nakada itahajud na loro nasabak wajib memang irisesena nabi ta upasikan na hadesa maka dah ka magi jerope nang ko hadesa makada nabita ko matinro matan na mitatuto de na patu paringaran magi rope na tinro de noto ko de na patu paringaran ternyata angka penjelasan na makada angka agaga na patakkalupay po ang Allah Ta'ala memang sadar tapi nalupai muidi makototo madaring kawiri talalala matanya kaya lupai baca jajitan ni aja takada matinro itawe. Nah dia sadar deh dalam keadaan sadar itu kita bisa lupa 2 telu kak kecelakaan abu mamotoro mangoto ina ya meto komeki nakan nama abala ya tu ya lupa memato takka lupa mematoi ya na tu nakada guruta Buya Hamka si bawa guruta Profesor Dr. Quraisihab makada tanya tu pak disengengi pas salama ko Pak kene pak disengengi pas salama ko de nagatau na buang ngoliloka apa ni semana tema ka dia ku jai tanpa solai tapi magi na buangi jadi tania pak disengengi ina tu ampai abu sewa kilo ripo ngala taala ko to melo joka aja takkan jago mo ma palari jago mo ma motor na takkalupai gitu takkalupai jadi itu kuncinya makanya kita meminta supaya Allah yang menyelamatkan makanya itu pak dongeng Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Lepangi aja tapasi terui. Ko kita rekae Bismillahi tawakkaltu. Tasarahkan ni jolo aleta. Jadi kalimat Bismillah itu yaitu patat dengi alewe supaya yang ada hanya dia. Iya na tu ampe kota rekae maka dia itu kota mak gere manu ipas samangi bacae tak denna alewe ni gere supaya tanai di mak gere.
Tapahan nih kan? Ya ko rinci cede ye. Kok kita reka apa ya kok kisah rea magampang ibaca bismillahi billahi atau bismillahi Allahu akbar. Gere nih. Ya ko pasarea nasaba iya minan caji halala yang penting itapu asanna po Allah taala. Ya kan? Kalau ligairillah di situ tidak bisa. Tapi aku patareka yang ipahanna. Nasa di nak kuatu. Niga patuwe manue. Pong Allah taala. Niga malengi nyawa. Pong Allah taala. Iya ko iko pamati. Masalah itu. Jadi, puang Allah Ta'ala patuloy, alena puna, alening malengi nyawa, usahakan inasaba alena to, namate. Iya na to nahalala, iya ko mo baca bismillahi, Allahu Akbar na pamugere, na iko mo ato magere, pasamangiyaro, iya ko mo gatang imenre Allahu Akbar, sorong ino Allahu Akbar, puang maraja, tanya iko, deni tanay ko matu. Yan na ro, kupatareka. Yan na tunang katamotot tadi lu makan mu pala okay ganyan mana apa yan na din sa bali telah saja mu agere di na pahangi hakikin na niya ya tu makanya dia na marigagaw po dangi apa ang kakama siapa cara mamatu tapa hari katamotot makan ai dia na di kumagere dia misa kada okay ganyan mana ya tu na masuk pas samangi nasabaya ka manu halala to halala manu to halala magi pe ko carana ni gere na hara kuigere inadeni tapuasan na po ang Allah Ta'ala harap. Jadi iro bismillah pahalalai. Nah, itu kuncinya. Jadi para luki matika tapi namo si halala gere na reko carana tek mulai iro daginge waditi mancaji haram. Ibu-ibu ena rononroy iya na bisa manu na patamay katonge bakoro na lodori we na panagaru nagaru na lodo iwena nang kamo pa we tase sa cede ang kawarna dara na patamay pa bumbu de gaga manca ji najisi manang iya tu manu itu manca ji haram manang iwat te togi lay kanta kitogi katatay manca ji haram nasaba ang kamopi we dar we warna dara itu belum suci. Makana itu ya ampai Pak Bu jarang ngak manre kalau Kak buting ya tu malah dak witau tu na degaga panasu pura mak guru piki degaga sibuk milo manasu na de na urusu iya nampai makana iya nama kunre peralula dak mengaji iya ini makana kok kibolata seringat tapake mak bisa komanu dagi seringat tapake aja na bakoro. Iya, jadi koki bakoro tabi say paleti jalo ko saringange. Na teruwe na no, na patala daginge, na patatari bumbu. Itu yang selamat. Kapang koki bakoro tabi say nang kamo pawe na denu le mapacing itu. Denu le matati sisange. Na sabang kopi we ko tu, ya ko tapatiti makoy. Na no, nang kamo pawar na daro ko tu we de pa na baruba machinong, na tatari pa bumbu, na jisi manang itu. Dena pada ko bale. Pa iya bangkay na balewe halala namo mati halala to denigere pakine igere to pabale man rasa ki ko to me man relure tapay di magere bale itu ang katu cara mana guru ta kali sidendre makada iya tu o komo masira ya mapangajero katu cara mana makamba ano namo makamba nasal iya ko bale melo igere pabale nale de china de nigere apa iya ko lure yanre na to melo magere lure tapagay igere tu itu pesan na guru ta jadi memang jadi kecuali daging ayan na tu bahaya lah pada miro kong kata saray takada catak mu jolo ya tu bahaya to. Iya, lai mak balanca ko pasay na podami pak balu makada catak mu jolo. Tanya inra itu nasa guru tatu Imam Syafi'i makada tanya inra nasa bade gaga akad pembayaran na. Makadami catak mu jolo. Yo poko makada catakan nga tanggal asiko pi wajah ko na pa inrang. Makun riman nakan itu man rasa ki man rasa ki napay Andre ya buhe de panatama londriewe ang kakama na jisi na pakeng ini patamo ko mansinchuche na palansi tariway sabung napay sasaina sinin na ya tuwa jujue mutana jis manangi de mana na wa dipake masampajang padahal ci di mi waju na angka na jisi na. Iya, na de to gaga makurato palon rika palo mapangajian
Itu kan. Jadi ini mati kaki. Jadi itu anunya Pak Bu. Berat itu. Iya, jadi dalam agama ini memang betul-betul hati-hati. Makanya saya selalu mengatakan ilmu yang paling berkah itu adalah ilmu fikih. Ya, itu tasawuf mun ripiko ya. Na sabak na mo maga kanja na paringaramu ko demo baca Fatihah de na sasampajamu. Kamakiro, na pikiro. Takbiratul ihram. Yan na tulad may kataw guru tasawuf de na guru fikih. Onroto na cengawami na cuku na pakanjaki palingaran na sarasay na masampajang. Deno lesay bicara pikir ko jolo. Tapi dia na salah tau pandita riolo Pak Guru itu matot tasawuf Pak. Dia na salah. Na sabak memang nabita tauhid jolo na Pak Guru akidah. 10 tahun na Pak Guru akidah. Bisa ngipunge bagaimana mengenali bagaimana kubate masompa magada na masompay napay suruh masampajang. Yo pwede masampajang napay suruh sapai. Itu iya. Jadi memang dia magampang. Iya ko makadaki magi na kalisilisi ya paringarak de jadi bisa ngimano mako memang nasaba masampajang ni jolo na Pak Guru tauhid. Iya. Ijame jo pikir na Pak Guru tauhid yo mungkin yo li tauhid isa piponge enak pakai masampajang. Makanya itu muallaf sangat khusyuk ketika sholat. Engka sahabat aku muallaf oleh Kalimantan muallaf ro we madari tati we matan na ko masampajang. Nya mapataw masampajang karena muallaf masuk Islam. Betul kan makanya ida pondasi tauhid na pertama agama imanyama. Yo pokoknya pada jana sekolah yo konisang imaga jate komites P3K. Woi maka tu galak mak guru. Apa iro na lalu pe kucarana na lulus. Yo pokok pas sekolah bami teh me ujian nak guru. Si salai makku mati itu situ kan na tauhid. Jadi tak guru-guru cek de tauhid akidah. Iya, ulul ki pacar ma akidah. Iya, supaya napa pekko bate masompa hakikin na isompai maga mate meringerang nasaba kiblat na ko akidah to kiblat na watakalewe Ka'bah kiblat na watakalewe tapi kiblat na peringerang tanya Ka'bah jadi aku masampajang aja na Ka'bah tingerang salah-salah gitu itu. Jadi tepangnya watakalewe mi kiblat na Ka'bah napasa oki rahasia kiblat na ia roruwe menrei. Jadi kiblatnya itu masing-masing. Mak buat kata bere ite. Ya nadena tak de mana ngia tu. Maka tu pandai teh pernah si sambung. Nah, itu ndak mudah. Jadi sampai maka guru kita tauhid. Insyaallah. 2 telu mau tu tahu pandrita yang bisa merinci tu tauhid itu. Iya. Biasa guru tak yang dianu Ustaz ini kesana Salahuddin Tahir ya, yang Salahuddin yang Pole Enrekan Rahmatullah Asri itu biasa yang diminta untuk akidatul awam ya, mengaji kitab muslimat ini bagus memprogramkan sesekali ngaji kitab untuk kitab-kitab tauhid itu iya sebab makanja apa ya kodena makanja tauhid pede lawi umur pede matoa dena nule makanja sampai anuna dena nule makale dena nule jame yana makanja mo tauhid insyaallah ya miko tauhid malamma iya na pole si susana de sina sampajang tapi iya ko makanja tauhid na mo maga keadaannya tetap masampajang nah itu kuncinya ya medari teh makala magi na kalari-lari ya de sinanu hukum itu tauhid monro iya tapi engkau moto na jadidu imanikum kan. Makanya kajian Islam berarti fikih. Kajian iman berarti tauhid. Ilmunya disebut teologi. Kajian akhlak itulah tasawuf. Ia ko fikih sah tidaknya ibadah. Halal haram. Ia ko tauhid mengenal siapa yang disembah. Ia ko tasawuf adab menyembah sekaligus mengenali diri kita. Nah itu telu. Iya tuh sampai maka ada puncaknya tasawuf. Tapi pondasinya tauhid. Amaliyahnya fikih. Ya guru ki materu. Bakoro. Jadi kita pas seimbangir. Guru ti tauhid guru ti akhlak Pato si kutu den iri tasawuf nikmatnya ibadah tadeng.
Ya ko deni sa tauhid di sa kada ni gaji isumpa mak baca bawang mi. Pada mito nana ko tuh itu. Tapi ketika pikir tidak ditahu, dia itu si gaga batasanna. Gaji maga tiba ko berarti masam aja cucumu gaji maga itu. Jadi tiga-tiganya dipelajari. Nah, jok kamu tuh pengajian tak mataru insyaallah. Cicak disiulang angka pengajian tauhid. Makanya aku pada guru ta almarhum laki Haji Abdul Muin Yusuf kali siden rego ke Masjid Raya. Ena pasti sele pengajian pikir. Ya biasa pikir tanah pengajian guru taro kuang kali yang cara mana al-Mughni Minul Qudama, kemudian al-Muhalla Ibnu Al-Hizm, kemudian Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Profesor Dr. Abbas Suhaili. Yero kita pikir talue walimana yero pa irona ta pugurut ta nasang ke kita al-Muhalla meti pengajian gange. Ya kesana al-Mughni Minul Qudama siba al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu Wabbas Suhaili walimanang makadaka ya metoku ya nabaca teh dia napa salah dia napa salah nah sama angka manang yokoro pikin Abu Hanifah pikin Imam Syafi'i pikin Ahmad bin Hanbal pikin Imam Malik ya ko Ibnu Al-Hizm manasani Ahmad bin Hanbal manasani pikin jadi menyamala na kau ya nampai gurut tadena tapadena kada salah itu maka dami makui empai na bakko pendapat. Itu kelebihan na gurut tak kali si dendreng. Tania perbedaan ini tajolo pas sabarenna. Pas sabarenna. Maka damagi ya rotai ko sige sayoli na makun ray bayinena na tania muhrim. Ya kidi ka makada ya ko bayine na muhrim tu. Mapi kalau imak kata nak kada muhrim na nasibawa berarti bayinena. Na maka manang kejetannya muhrim maka dai pengelut manta Syafi'i tanya muhrim. Apa ia mahram dua sarana. De nawat dilaipu bayine, de to nawat dingi gauli. Na bayine we na ya sisan natu. Na iya naipu bayine tu ya to na gauli berarti tanya muhrim. Ia musige sauli na bene we si balakai batali jenne. Na dosa kang jenne. Nah itu. Ko Syafi'i nasabatannya muhrim nasang apa mu gauli si ba mu pubayine na yasang mahram de na di pubay de di gauli indo kak nenek kakek bapak saudara anak kade na wadi iya na riya sa mahram ro na iya bayine mu tania iya na tu nakada hakut tamli hak pakai iya itu iya aja tersinggung buah iya itu kuncinya. Makanya dalam fikih itu luar biasa Pak kalau. Makanya saya itu salut sama guru Kiai Haji Abdul Malik Tiba. Karena beliau itu fikih, itu ilmu berkah itu, Bu. Cuma memang kok fikih ya pengajian madar dicakar du teh. Ya naruti fikih tak be kata lu mi fikih si baris si mani jamaah. Iya, Pak makanya apa sekolah kada ya moje tu padahal dia na pahangiro itu kan ya guru ke iya ro ilmu ro imon ripita saupe ko tauhid misi bapikir ya ilmu wat dia harus tisang apa ukuri risanna si bawa asana untuk kenikmatan ibadah tasawuf apa itu ko tasawuf itu na mode na sampajang bisa menikmati zikir nama tasawuf mo kija itu sitongan lah. Ia toto na tangaban ni mamako tingarang-ngarang ya tutu ngata tingarang-ngarang ya sata salata tingarang kekurangan ta makasiwiang na patingarang ibadah ipigaw maka daw de paje na siaga umuru puseko ni yan tiasa tapakoro de gaga baca tapi angka ki marasa macawi ko po Allah taala si jami te tuda makotu masarolat bine masampaja sunna si saburakanna iya. Dia gak cautan ria tu dia gak baca, dia butuh sekolah. Tapak korok mi bawang. Merasa hina di hadapan Allah. Sampai-sampai merasa bahwa aga je pele ya siaga mi je pe ibadahku, bela pa je pe ya pole pamase. Orang yang seperti itu sangat dimuliakan oleh Allah. Iya. Na tu Pak de pakapan nang kata sampai jasun nak sisa burakan tadi. Iya. Yaro lagi 20 rakan nak orang malangi denule itu iya apa kalau 1000 itu kan berat engka biasa guruku na podanga kada biasa ujama nak sisa burakan iya kota te telu arewe mo pamulai mo jama eta te pitu pile na selesai
Kulu Allah si bainatay na pangupuna. Sa burakang. Jadi makalaka wa mitetero. Tapi iron na tapakkoro. Ini tomato ay kang mega di perjalanan hidup to. Yan na ro yung rana. Makanya harus ada amal rahasia. Kemudian hak prerogatif na nabita. Kenroki melo istilahnya agak jero bahasa sederhana. Agaton roy maselang. Agaton roy mitau makadang ka icalla kamay. Ito, nomor di okui biasa tayo maselan na rekumalasay. Ito, malasa ni madodo ni ano na nasawede to kaya na pacalangi. Makade na bita sesosiwan ni umma kumalasa sitaw dosa na nasusipong Allah Ta'ala. Ang katudosa na sa nabita din na may laga ako tobae, din nalagay sampaja, din nalagay haji, din nalagay umrah, din nalagay jenne, din nalagay sampaja juma, malasa pinapawat ding ilaga. Masisaki makareso, makanamagi pangali na makakuto na, din na napada biasa to mabalu, magi din na may makura pangali, susah na tawes sa padale, mancaji adam pangatdosa risese na pong Allah Ta'ala. Kenropi mitau, makada ko madan ustaz, pura nilaw nabita, watu na madan nabita. Makada makuaga pat di na sakaratul maut makada malaika iyo Muhammad, iya na tu kami na haluso, iya kong muay de na ko tu yase pi. Aga nasa nabita, wadi nga maging lawga. Podangi po ng Allah Ta'ala, na limana nga sinin na pat di na sakaratul maut pasipulong yo kuya, supaya di nagaga narasakang umakko. Makadai po Allah Ta'ala na podangi malaika podangi Muhammad de gaga amate nga de gasa karatna. Tapi untuk umat na upancaji adam pangadosay. Jadi aja tanu kong kaimang mada talungaso ura si manyawa cali. Maka na imang nga gaya to di pamadat siya mate. Wadi jaji na pacingi meman ni po Allah Ta'ala kekurangan na. Imon rimatu na pasalaman ni tama suruga. Kacaraman na gurut taro biasa wang kalinga. Yaro makadaya ang karaja agasan na karaja liwat janam pena tapi nakanay lasa ang kabali na pakitay makbura na tanya watu na rubale mukba tapi makadi po Allah Ta'ala pula malika surut pendre iro malikoro na yewayero na nalay pakbure ro raja na raja liwa kunru de betul kan liwa makgau bawang iya to na korupsi iya to na maga tapi ibantoy na sabak ko sorimon rimatu de nagagasalaman na pacapu ni decena nalamanan ni kolino. Ang kato raja makakanja maka lempu maka kanja ko pak banua nakan nailasa di managagaya roban na watune robale na laisure malaikat kada patama ko gorok batui aja gaga nak burang iwala memen ni kekurangan na supaya ko surimon ride naga pacalan na lolongan jadi aja tanu kong kapaboto tap pamakanja makadoi kanja pamatengan na paboto salama ide ya le memen ni bonus na aja na itu dalam hadis qudsi itu jadi aja tak kita si lempuna na. Angka rahasia na po Allah Ta'ala. Kung apa na mo malaika pusito. Majin ang ka po Allah Ta'ala makway. Mapasilelegang Nanya na tahu makakanja na maka dineway. Nanyiro tahu pasalana din. Manang kero neway. Naripoda maka uwalim memen ni. Kumato surumon rin din ang kanasiga. Nah, itu kuncinya. Ya jaja mo tanu kung kakolino ya sitilo ya sialengi ya sitilo ya sialengi. Nah deta sampajang, napa kede terima doku hati-hati ki, hati-hati ki, jadi itu kuncinya. Kenropi lala kuburu, karena nak ropodangi, suratul mulk, tabarakah. Makada si matu koi bangkit kang ita wei palala lau pada masar, barisi siaga metonroy. Ko barisi pamulangi al jihadu fisabilillah. Talusak bu itu mata jangir. Pak ia tu barisi aku pada masar nasa nabita. Ya koto malala lau bandre talusak bu tau. Ya koto malala lau mondri 5 sak bu tau. Apa sini na isa nalinong kamana. Mapamula nabi adalah tu tau mati pacapurang.
tau kulo bawang ipasipulong ko galungan dito le runto isyeso ko tasapai ko dito talipongi. Yan na to ampe Abu Bakar na pasangalada untuk alena si baway di maka da jalalo gaga inram mo ajalalo ga papinram mo mumate. Apa inrang papinrang pada padai dia mutama suruga. Iya, pada padai. Mako memang itu ampai ogi edena kada papinram makadami paparimang. Itu to matota dia tu nak kada papinram makadami paparimang. Betongan ya ko mo wajah ipuranu halalakang. Apa de meto na tajang i wajah. Na bantu metomi tapi ya nasa kumu parewa utarima. Iya pokoknya na puranu halalakang ya ya sa paparimang. Iya. Magamema batete di mapinram. Iya, pakiro nasa mamagay. Iro na pasan na bubakarang maka da pura ka na pasan na bita, maka da iya tu tau mapinrange, pada ide na wad ditama suruh ako din na salasay. Iya na tu ampai maka da mandari wacarama maka da iya kota pinrangang di tawe. Tato kang ilalangati tania kang maka da iya ko na waja ipong utarimay ya pe ko denu le waja umate atau le namate puro halalakan iya puang Allah Ta'ala pamurus tapi aja talada dito nga tu na waja iya makito aja tau sakan yero ya tu sangkuta make ka. Saya terus terang mati menigurut ke Haji Fathudin, kemudian saya ingat itu saya menangis. Terika nasabak magai waktu nako pondoe biasa ninrek boku. Biasa kong angka magpodanga kadang kabo ako naka angka gurut tak maka da pinra nga jolo tapi ya na melo law umrah na pareho manang itu. Maka da melo ijoka alina baway bawa nga loko rasa ramai engka ebo muna winrangi namo de panapuran na komputer iro melo enala ya na melo joka na parewa manang namo kartasa talapi o kilala na biasa to kana poda kanang kami ta kartasa kurala catatamu kami tu na aku tilala iye magay iya ro gurutta na yakini ro makadade mateka okoro engke gagay mundre de panarewa iye itu guru tetu. Yan tu ampai natian na bitait ilam tau angkay inran na ko dega tanggungi. Palat biramuy o kolino matajang daripada ko surumon riliwa sa sana. Tika ki mapinrang ha? Tika ki. Iya mi kadua. Ya ku idi minrang idi makamaja. Deta tama ko di na salasay. Ya ku idi pinrang ite itajang iwaja. Pada moy. Pada ko pura ki malitike na tawi makataniti ke namula tu ki bandare dito tatama tajang ijolo yero makole batu tapahan ya jadi aja tanuro jadi tu ampe makada to kang yati yana tu ampe koya makada wa anta saddaku khairul lakum kalau engkau putihkan itu lebih baik bagimu tanya indra bawang angka kama pakolang ko pak balewe ya ko la pesangi ro bale ko kolangnya to kang yati ya kong katau malay pong puro halalakang denin nawi baleko betuangan na to ati wal lalakangi apa iya ko ni nawi mapasilolongan itu ko surimonri yo po koy halalakang manci pasidakay ale na mani surus po ng Allah Ta'ala tanya no rusakta mako matito to matata riolo ko mata nakalukui dito nang kanakala bijang kayan rebuana makala itu bijang kawat di nay nuwe na tawe nanre tawe iya mito nasaba na niya kami matoy untuk tawe jadi ko nalay te dito ni nawi anu na may matoto nala te kanja na tapi dito sina cucu ipakemana iparkiri motoro na lariang ngite maka dai puro halalakan itu mawatannya tuh iya bayi lakai tanala tawe kadai halala nih iya anu namanya mamia tuh tawe wah maka wadang itu iya tapi kalau ulama itu kan memang di situ iya na tuh kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un iya itu kuy pahangnya tuh Pak dega di mentong ya punai iya apa idi metta mi si bawa idi nya sangi di punna. Kata?
Igere. Titipan mi kan. Nah dia itu kamu bawa mu jaji. Maka daga luku. Napitaun na mi atong pakanjaki mo kada iya pun na nang kami man niya ito napako jaji. Igere. Igere itu koyero na pahami te de gaga. Iya. Pada rosangnya biasa ketuna cara mate maka pada tukang parkir oto agi tama na patuju manang. Iya konale te to na dinang kada masusah. Hormat mi terima kasih salamat ki. Iya parkir ya makoro. Iya citu tukang parkir ki akong kadale nalengi po Allah taala syukuru ki. Iya kolak gaipe mang hormat salamat insyaallah. Ina tu nak kada pak balu pakai salamat. Iya tu maknana. Pada berhenti parkir ya salamat ki. Itu kuncinya. Jadi ini sebenarnya kehidupan ini. Iya. Iro na pagurungan na bitar bahkan ke jalan pintas. Merepa wacaramang makada sapaki tau tasidak kay widetis sangi makada niga. Iya. Sapaki. Pokoknya di sidrap to sukurula ada ko pasantren. Makay ka. Iya. Pesantren na guru ta kali siden na pasantren cak ko to pasantren ko to makay ka macen ne. Dita mabela sapa pesantren. Sapa bani ko nomoro na ban ustas na tala tapudangi. Ang kagana yati mo ko to masikola makapala. Ang kagatau kasiyasyo ko to makapala korang. Ya ko makade angka. Kada siaga pakamajana siulang. Makade 700 sabusi di juta. Ko mampu ki kada. Iya patransfer kangi pakamajana. Iya patanggung ici dia nak yati ngoko to taro ni makapala. Aja na tapodangnya serta kada hajian aja na. Aja na po kutani pulekin roja na tapodangi. Ena runasa nabita angka umma kumatu napelo pada masyar na ijampu ko malaikat dibawa ke ila rafiqil ala, dari rafiqil ala dimasukkan ke dalam surga. Deno leleteng siratal mustaqim. Detona antre ko pada masyar. Kade sabai niga ya Rasulullah make nabita tau masidakai de nisang ini gatau nasidakai. Tau isidakai de tau nisang makada niga sidakai. Tabantu ite detis sangi makada niga. Tau ibantu de to nisang makada niga bantu. Iya. Apa ia piris sangi ta ibantu madariki bangga. Makada manca jitawani. Iya mo tu biasa nasabari. Tapi itu iya tu biasa waktu na masikola iya nya tu mewai dia anak ko tu kede tanya iya magani. Gitu. Atau dia na jampangi ki berhasil na dia na jampangi ki to suruntu dia ni cawa-cawa. Agai pau tau de to ka terima kasih nanya. Iya mo anak sabari nama decin nakor taliwa-liwa itu kare. Tapi ya ko deni risang si runtu ki deni risang maka dia dibantu. De to ni sanyete maka da lena bantu ka. Itulah orang yang diistimewakan. Miko napasipulong yan na yatingan na ling yang palo na panasoting ibalender mo pa yato. de na langsung yato. Jadi usahakan angka amalatta rahasia sana. Iya. Ya to na tuwa dipakai bu bertawassul dengan amal soleh. Ya naroon na masuk. Nakan nakila sangka tanga mana ni doktoro tilaw ni. Angka amalaku makopong talenga barakatnya pakasiwe ko tapasawang alasakoy. Perintah itu bertawassul dengan amal soleh. Ia ko rahasia melo ibetu rahasia to pawat dibetu. Itu kuncinya. Jadi usahakan inengka. Ya aja napita manang. Jadi dalam ibadah ini banyak. Kemudian erona makadaka salawat. Ia tu salawat bu talu metu isana. Dek gaga amala ngokolino 2 jalurna kecuali salawat. Talu isana aga jalurna. Jalur loko pong Allah Ta'ala, jalur loko nabita. Talu manfaatna pong Allah Ta'ala, malaikat nabita. Maka dapat kuyasan, maka dia nabita nigi masalawa loko ria akacicam puang Allah Ta'ala siba malaikatna masalawa loko tutawi 10. Aga salawat na puang Allah Ta'ala. Tandina ka na puang Allah Ta'ala. Allahumma salli ala ummati Muhammad de. Ya sangnya salawat na puang Allah Ta'ala loko umat na nabita pamase. Jadi ia kota salawaki nabita nalengi puang Allah Ta'ala 10 pamase. Maka dia to pandrita pa hakiki. Cik di lagi pamase na leko po ng Allah Ta'ala. Ganda ni mo pake salama lino akhir. Apalagi na 10. Itu kuncinya. Ya to situ malaikat permohonan ampun. Nilaw adam pangatosiki. Ya naro salawat na malaikat. Dia itu nak na malaikat. Loko di Allahumma salli ala ummati Muhammad de. Maka dami. Puang
tak dampeng ngisi dosana fulan bin fulan yang telah bersolawat kepada Rasulullah. Nah, itu kuncinya. Kemudian kenro pilok nabita, maka nabita de gaga tahu masalawa kenro monro angka malaika malayar salawae nantarai lokko kiburuku dan akan sampai kepadaku. Dua tu malaikat angka mantarai angka jampui. Maka daka ro biasa ya dodo payar malaikat macan ne rusap payah situ masalawa aku kesyukur kasih. Oh mahape mana napa lo pajana maka da makui ka apange. Apa angka tower? Kita punya signal. Ia koto matalipo lari lo koro tower Makko matiro salawae. Tower na itu nabita. Jaringan na idi punna. Ia ko makanja imega salawata berarti mega pulsata. Makiro ialah kali baraka makoni ro. Subiang basa ita paham. Ia naro angka mantara tapi narampe nabita. Angka si diwanni ko masalawa yung makku denang jampui malaikat. Ia memetolan sumalay. Kaya itu bersalawat pada malam Jumat kata Nabi. Itu hadis di Sunan Abu Daud. Yaitu ampai suruh ki kawan di Jumat pergi lalu salawat kawan di Jumat. Weh minit tak 10 sini. Si jani maki. Ia ronak salawat ya. Tahu sahakangi ya naroh tapegay. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wala ali Sayyidina Muhammad. Iki aku tari Sayyidina tu. Ia mi ko makadaki Allahumma sholli ala Muhammad wala Muhammad. Maka dia tu moto tari ulo salawat pokok. Biasa sata kali ngato. Salawat ipake memang bu, ipake. Ia ko mak buka setangi asu ya ruta baca langsung tu paja. Ya nang kasu makadau. Aja tarukai akadabani Allahumma sholli ala lepangi Muhammad wa ala Muhammad langsung paja itu. Ya biasa salawat pokok angkanana teri de tane dia ko sida pena barakno ko yase boleh teri atau bali bolata teri anak na tangkalingai tabacai salawat iro salawat pokok napati law baraka na lo corona nae mamako tu. Namo olok kolok ko mangaru atong kasapi tatong kuribate na mikilalo na chalese ia tu tabaca. Ia tu nasang ite kada salawat poko nasaba napasi na polo-poloy. Ya sange poko kata polo. Ayana tu nakada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Aja tatari Sayyidina. Ya kumak buka setang ya saya tatari Sayyidina. Dia apa aja tu? Ya to aku ni tari Sayyidina. Paja. Ya nariasa salawat poko. Iya. Iya tu ang pay makada. Kamakutani je saba makada pekko bateku masalawa lo koridi makada nabita. Poadai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Poadai deka Sayyidina na. Makanya makito pandrita iya ko masalawa ko de mutari Sayyidina iya na tu makacio ko nabita. Jadi gini kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad makacio ko nabita. Tapi aku tak baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad mapakiada ki lori nabita. Iya. Jadi dena yang mananna tu tau makacio mapakiada. Tapi ia tu tahu mapakiada pasti makacio. Ini menikah kami tapile. Seko ni rodi si lebih ni si jam. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.